Kalflava o Tala Fou le video Samoa tala mai Ausetalia. O tausi soifua I whale mai mo le lautele po Public Hospitals in New South Wales o le a whaia salatu te te mo le ulua I taimi talu mai le toititi a tole se pulu o tausanga taluai mai mafua le te te ono le tūlanga o te tongi manisi a inga tau ngā luenga. O whaero mai o le o whaataria lava le unga o palo ta ua whaia le mata upule nei nisi o lātou la a le New South Wales Nurses and Midwives Association o lātou ta ua to o tele wa si lima e te tauna whaatino le te le te minei. Nia la ua whaero mai le uni e whaita wafe tau si soifua le anga I ese mā lātou ngā nuenga e o atu lava le tai duasful whaitu la le umi ma whaatino ai la lātou te le nei le asorua o le vai sa fou. O le whaamtaranga ma le whailau tu se le sosi, Brett Holmes, o ta wai lātou te le whautua ina le whai o se aitu ai ngā ngai o inga I le te minei, o nolo te tele pēle pepese le whaamai, pei tai e le ma whai una whaawawai pēr whaapele turanga o lo iai mō le au whai ngā nuenga. O le au whai ngā nuenga lawa iei le Royal Prince Alfred Hospital I Sydney, o lātou ta uolo o ilo le whai o le solo te mō le aso atoa. Au lau whainga nuenga I Westmead, ma le whanama I Cumberland, whailua I ono strike mo le o atu I le se fururua I tū rā. O whaatūranga fo I Valley se whaia I Newcastle, Coffs Harbour, Bathurst, Baker, Lismore ma Tamworth, ma o le urua I soro te le stete atoa tanu mai le rua afe se furutolu. O le whinau au tua le uni, ia sira le mālo I le tūranga o le whaititi o le au whainga nuenga, ma ia whaatūranga tutongi mo le au whainga nuenga ia tala whengai, pei fo I ona whaia I Queensland ma Victoria. E le taumata lo matua le fia se tangata lo ua afia le mata upu I whala au whaasaina I sini. Ina ua aveana wha le tono le liki o le paipai lona whale le ta ua se turou, ma awala ua maua I leo se uta tele e lua se lau lua se furu kilo o le whala au whaasaina o le aisa ma le tasi tesi ma le tasi miliona o tupe. Bufala au whaasaina e o oro na tau I le fast food miliona na maua I se unity le tu I saute I sisifo o sini ina wanga I atu palama I le whae tu le whaia se ngāruenga o le paipa ua pā ai maua I eitanga tupe ma whala au whaasaina I se kāpoti sa matala. Na wala wane loa leo ma whaia suenga I le unit ma se whale ta vale I lalo I fo le no fuanga ma maua lo iei le uta o whala au whaasaina ma tupe. O le so whailoa I leo ata mai le CCTV o se ri e talton leo I elon so tanga I le mata upre nei ma ro vai le savariane a nga I le no whanga lea talton winas tangata Asia pea male se lau fitsfuru centimeter le umi ia ma pea male luas furu lima le toru sul tausanga le matua ma lo wha wau nei enga. E tō luas futasi tangata maari riu ma le wha mai wha mauni mai Victoria le so a toi ma le iwa ha feiva se lau ma le valu o tangata wa a fia le virusi I le luas fulfai tu la taluai. I New South Wales whai lo mai le so e tō luas se furu tangata maari riu se furu wafe tōru se lau se furu lua tangata wa a fia le wha mai I le luas fulfai tu la wa tuanai. Mai le stete Queensland wo o atu le tō luas fulfai tangata maari riu ma le ono a feiva se lau ma le lua o tangata a fia le wha mai. O le so whaeloa I le Premier New South Wales Dominic Perrottet e ono le to e whaawawina le whaia o rapid antigen test I a onga pe a mai a FEB wali. Ma o le asfareile taluaina fola ai o le mata upu o le matanga luenga wa onga le au lātou tufutufaina isi test e se furu fitu test ma le 5 miliona ia wha mautu ai le whaatino ino suenga po o test nei tutonu a onga. Pei tai o li poti le tau nei ua whaeloa I se fina ngalo nisi ma le matanga luenga o le soifua malaloina ua vave tele no tau fia le whainga o testia ia onga e maise o le ua vaia pēr le whaatupla ia o le au whai o tamaiti ma whaia onga ua a fia le wha mai I le teimi nei. Wa iei se whaia onga I sini nei ua mōria le sapalai o whala au whasai nei tamaiti a onga I tua mai o I tū la whaaturanga ina o le a onga. Na amata suesueina le mta upule leo mai le Sutherland Shire I le aso whao le masina le neima I le mae o suesuenga ua pue nai lua leo le whaia o ngai whasa fururua tausanga mai Beverly Hills. Wari putia le ala tafitu na avenatu le whaia o ngata mai tai le ofisa leo I St. George ma mori ai le sapalai o whala au whasai nei tamaiti. Na toi te tala I tuena ua tālo sanga ma o le asoetu le eiri whaamsinonga I Sutherland. O lo wha au su e ngā leo le mata upu, a o lo wheta ua ina fo I tani tonu leo, o le atamai tai sa whaafai ngā luenga o se whaia onga, a e fōlinga o ia sa whea ngai tonu ma le whesota inga, ma le whesapala I o uta o whala au whaasaina, tamaiti a onga tala wau.
Tala mulimule se tasi tamata alo ilonga Ausetalia le lakapiliki Johnny Raper ua maliu i le so mai le ngasa dementia. O li poti mai ofisa whaasaralawi Ausetalia nei ua whailoai Raper sa ta alo mo le St. George ma ua tau whai mōri maua na wo e meise i lātou sau lātou ta alo whaatasi i le tūlanga ese fo i le ta alo asia tamaa a o Tala Fou i le ta alonga. Whai mai ni se Raper mana isi ali i sa iai lo lātou waitaimi na afuai o na o mai le ta alonga le tūlanga wa iai le timinei e mai se la vaila na kalapu. E valu ta alonga Grand Finals na ta alo ailo na tūlanga o le loka ma le tausanga FEB se lau 5 ma e tele taimi wa ta alo ai mo Ausetalia e mai se fo i le avea makapeteni. E whaaruana maa lo i le tamata alo le tausanga i nei New South Wales ia mai maliu nei wa valu se fururua tausanga o le soifua. Tala na radio Samoa mai Ausetalia i le so, swa poponga tai au soifua.